Hai, jotonon khulumbai kha khakai nor joton kaham na tongna hanai nai sung tini nailai actually kaisa upcoming music video abo kha Mithun Deborma by Poppy Halamni abo Borok focus ni YouTube channel kah tongo ajagao teaser nor nukna thangnai saptao abo 12 tarik release ngai hain bagai nor ma taung simno sairuo nor Borok focus YouTube channel nor thangai nai tai nang man khang nor subscribe khair di te ajaga nor video no naina ta pokdi tai Poppy Halam movie ni first music video bobo Borok maya haipono chini Borok no heda hain bagai nor ni support nor ni hamjamar nan ta pokdi te kaisa sung blog hapte ang nong na te kaisa kok sair namo jongo wai ni Jeswk ang kaisa game no tuinai tam sanai blog khaimani tongo actually ang nongno kubi kok saona ani mobile nor game kaisbon noklak ang actually game thingya ang game thangnani time bo grei haba hamja gya piaba o company rok ano approach khaikya je norok noni YouTube channel lo kisa sino company no kisa norok kisa promote khaidi so nongno payment nai so tam khainai tabuk lockdown ni jora pandemic ni jora alka jora kahamgal nal nagala kham piaba tabuk pandemic ni jora rang kerei income kerei studio Borok faimia rang ekdom dorkar na haini bagi tam khlaina upai kerei musung itu tipe no da oke nanya Borok by tam sanai magosika joto blog je Borok ni tam sanai boni game noti samani abok actually sponsorship video se Borok ni sponsor khaijak Borok na apni bagi rang ruo ani personal actually kuno game no theb thingya rok rosa yang jara thingya tongna rokno bang koina mo so thingya tongma gan jawam de rokno tam ke ba tumung not ke thingai tongo hoito Borok ni bagi kisa misa benefit ani monabo okokno tangi ma saka male actually koyjona Borok ano tam sanai comment rok borman nukha taule game ro thingsiu ba tamo abo ba tas ni game sabla tamo kaiton busate de am tero airok onek kichu nukha kenara asek sensitive tang diam de rong teinai tumung no omo hai ad ba omo hai tam sanai sponsorship video rok ang post khaimana norok saje angge sadi ang nang hake bobishoto future omo hai video rok ang post khagelak tei omo hai sponsorship rok nagalak angge ang actually te se kokma sao actually sponsorship naman karon ka actually rang nangai tongo rang ni ekdom shortage tapno pandemic ni jorao ekdom project ri studio bo prai 1.5 mas romainai Borok faimia so haina bagai hai condition klainai no awar no khlain baddo nga ja ko kre khakai nor bujiwan hanai nai nga ke phadi sung nga naile na Jeswk Hakchalo o music video ni blog sung kisha habunailen tal robo sing samung tangsa khnaka abo sen jamadia bai sabnur Tripura Japani Japmo ege abo no tini video khanyan bagai sing lamo donglayo yo video ke norak nugui manai Borok focus na YouTube channel tongo Borok focus YouTube channel nungnai norok kindly thanginai support khainai norok subscribe sini tone di tamala abo bela ke brand new channel Hello guys, good morning. Right now I'm standing here just by a pond, a very big pond. This is at Udaipur, which is the old capital of Tripura. And as you can see, the very big pond is here. This was dug by one of our Maharaja, the king of Tripura. And right now this is we're waiting for our producer
and she is really delaying and not coming out. So let's get inside and see what she's doing actually. Well, producer was not coming out, so we had to just get in and see what she's really doing inside. Now, as you can see, it's almost 9. We were supposed to start shooting by 8 or 9, but still we are stuck in producer's home. We don't know when we will be able to start. Let's see. Anyhow, she's a mother, so obviously this has to happen with every mother. Yet she's very dedicated and stepping out for this new journey. So we really wish her all the best. Finally, we met our producer. She's lately ready now. Okay, madam, tan bagler kan asa? Ready untuk. Acha ready dong na. Anyhow, she's a mother. Dia abong nai no. Korsa bumani klai kai kama mo tongo. Ki ngi bo, nge bumangi bo kama klai kai tongo. Hai nong kor tumaya. Anyhow, let's proceed to the location. Finally, sing sopai ka. Sini location no. Nge orang sing batak lagi na apa toto. Oh, it's wonderful. Nai thongman nok sing o jaga nogo. Ya apa toto sing orang batak lagi nai. Nai kaprok khai lagi nai. Nge hai na hai sing tabok sopai lagi aku nomote. Sing noi tau ceng nak man se tabok almost 10 baji tong ka tabok sing go make up suru khai lagi drop. Ini samu to le sinai no hai pun sing zora moten pai nai. Nge sing kisa kok sai na lai ne o project ni owner no hanchi nai. Ta je o channel ni producer boni kok no sing kisa khana lai ne. Boni bahai feeling bo dini feel bahai matang bukti excitement bai botinin o puila samu. Karon ke puila ni yapri Simon joto no kaise remarkable je kuno samungo puila ni yapri nge balake important aboni feeling no juda. Nge ola wai thang wai broi wai bang thangmani yagolo aboni feeling no juda. Nge tinin feeling no juda na obosoi haini bagi sing kok salaina sini madam bai te boni logyo tongo sense jamatia bono o project ni sana thake overall coordinator bono plus bo o project go as a male singer bo featuring khai tongo nga phadi sing phatcha khai borbe kok salaina kini besang was tongo takuk sen jamatia wake buku kavita Tripura jamatia Devarma sorry kavita Tripura Devarma actually bagi Tripura tongwani engke bo Devarma by kaijaka hain bagi batau Devarma nong thaka overall hai pano sana thaka to tibrasa no engke sense nono lamsogo te norok no belake khaka ham ya fara muchungo norok tini yapri ketal sei dong heda engke sengje khanamane moten to nang overall o project no nai tong as a coordinator as a manager bebak no heda engke nini excitement nini feel bahai matong Ani feel to belai no kaham no tang bai malai ka belai no saka te go support khai tongo te tabo total ke appreciate tongo Borok focus YouTube channel he andro lokoro ne support nanga sang tamani ke te bo bus kang sang thinang go te bo nai thok ke video ro music video to mana te ke andro subscribe khai di te like share comments khai di video bahai kha sini music video ro ke te sini female singer no hambai te sabro tripura female singer no hambai belai kana coba khano je o project go kete sini dada sekang music director bono belai hambai boni rasam simi bai sing kana ya music borona na ho ke dada belai no kaham ka music roi support khai ka hanbai hambai belai kana dada no kete actor actress bono belai kana hambai kutuma jorok kana seno jorana oi somai romani bagai sini actor kana sini dada Mithun Devarma eke de actress kana Poppy Hala asna ko jana mujuna no korona jotono support khali eta engke sing madam no go bo kija khunjo pujur sawai nai kija budi roi tongmani engke sini bukuk Simon no bokhoroksa buma engke nukungni kebama samung humung tong aboni bisingo phono bobo hai excitement by te bobo hai one sukmung mai bo o yapri no shekha buprun chimi one suka je ang youtuber ngai ba ang bo dofan bagi kaisa youtube ni bising ti phono samung hapar masamung haparo yapri senai samung khlainai nei bhaike one sumung khaike madam sagari pila norok no khulumka
no tao menai ni bukti kena tamsaka ang first time samung sen tonggon ke norong ni hangne cara kunongnya norong ni hangjang mananggo nore na asibat nanggo ke noni sab kichu ta support nanggo ngai jodi cha kamon norok hangjai aphanong di tokon kisa loge di asung no sawo tei tamsa mana nang bupur jimi mana samung no chengna nai bukhawo wan sumung azaikya samung to agni influence mino acha wan chogoi tongo hinte khainai bat kono mote ang jora mangya ngai ta asike interest asike musuk mani angka naring mali angke hai no mane bukhani je musuk mana ang tabo puron khaina nai tongo abuno non thane please request khaino ani channel no subscribe khaidi share khaidi comments khaibedi nai bedi chini actress to katal no bo hai no nervous excited bo bono support khlaidi asunu boyo khulunga belake hambai tengke titam sanai nang to well experience kabama no samung khlakya kabama borok bain samung khlakya ge tini wahain hai juda production by juda borok by samung tanan thangi dong heda so nini expectation bahai te nang to kisah misa script rok khana jak na bahai concept rok tamo do tu inge aporong tu nyai bo bahai expectation borok rok ni wo asainan musung na kalian hambai nara ini channel lah nalam sang orang and ini jeng music video kainan thang tongo abang ka kisah set song hani mano and tabung ni borok to kisah set suna hamzak bayo ni angka kau angje kenapa ni Doton muta ori set murun tong eta corona kartu hanjir bangam sama to kenapa itu napa set right oke hambai dan namu sungguh baino borok fokus ni channel ni owner by bon producer bo borok ano project borano ko chance ramani bagai and send jamati ano bono belekan hambai bini bo first I think first nong na bini bo and kaham nongan na once ago and tau to bono rokse sai manai audience rokse and aban norong ni thani se sang support mark se sang project no type of success khai manai and aban bagai nang joto je audience nai tongne rong na aban koi na musungo norok oino channel rong no support khai ma haike no by ni channel no bo new chini music video ta katal je no khnai abona norok support khai de share rok like rok khai de first time khai tong by no चाचू माने चाय रok kongke na gardi because am dekhe na jeng first mane step by step na jeng sirnglai thanglane jotono and je experience gana rok borok bo support khai nango am dekhe je newcomer jong no ang je kha khai mani and ang kha khayo je all kam je agini kasam artist rok bo borok bo bai song no tai sen jamatia borok o production house no borok support khai na ne ang wansu go and aban ang nok jotono sanamu song and je chini ni heroine actress Bobo Katal no and bongka chini borok apa no habana halam jan chin kokma no and bono bang bini tarap se bang sana musong bono bon norok support khaijaba di o jaga norok ang ano simi pa no sine une amti ya but jeng jotni equal no tamage nga jeng bung bara jeng tipura jotono and aban bagen ang jotono taisa saklai na mo jago of Borok focus YouTube channel no rock search khai naide and music video releasing ya sini sekang no rock subscribe and bell icon sin tongde so that no rock releasing na sekang no rock sai mana teke so awan joto no hambai and kam kren ke tong jadi stay safe stay healthy hambai Ke sengkok selain tebo sini actress ni makeup to almost paiti hingga semua kise kok selain ini kok kise koyang beng naik kise kok koy mokoy naik tamale kok brok saya bong kehalang kok sesau hai pun belai ke appreciate kainai tamale bok kok koy mokoy pun sini kok brok sanai bok Langke bongka popi halam ini nih video bono apa kainai female actor langke popi welcome lam sogo bo asep kok berkan ke maya halam ba
इनके साना थांके मान मासे क्लायो संगले हालाम कक थाइजाबान माया ना हायबान बो कक बरक बाय जा मान सावानो इनके जा सामानि आबनो जों बनो खा कुफुर बाय यासाकेनि सिं खोना लायानो इनके सादि नों तिनि साना थांके तो निनि फर्स्ट डेब्यूट है दा इट्स योर फर्स्ट एक्सपीरियंस पुइलानि एक्सपीरियंस क्लायना थांगि दंगो इनको बरक फोकस नि चैनल इनके निनि बाहाय बखारक बाहाय मातंग ते नों बोबाहाय वन सुमुंग बाय यासाकेनि खाना प्रोजेक्ट के साथ तो बहुत अच्छा लगा खास तो मेरा मिथुन जो देववर्मा है वो एक्टर है हमारा उसको वो मेरा फेवरेट एक्टर है तो उसके साथ जो कर रहे मेरा फर्स्ट टाइम है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डेली न बिनी वीडियो रक नायो बिनी गान रक खनाओ सो अपनी बागे आंग अनेक खुशी अच्छा क्रश रक दा खागी बो बाय ए अच्छा क्रश रंग खावदो नि तो खाना तो फाइनली सिनी शूटिंग तो पाइखा और शूटिंग इज ओवर इनके मिया नंग जे एक्सपेक्टेशन खाई माने जो एक्सपेक्टेशन था अभी 2 दिन के शूट के बाद जो एक्सपीरियंस है क्या बोलना चाहोगे पहले जब फर्स्ट था जब मेरा शूट जब मेरा रोल जब फर्स्ट था तब थोड़ी शर्माई मैंने बट ये क्योंकि ये थोड़ा मेरा फर्स्ट टाइम है और खुशी भी बहुत हूँ और आज जो धीरे धीरे क्लोज होने लगी हूँ इन लोगों के साथ बहुत क्लोज हुआ मिथुन के साथ भी क्लोज हुआ सबके साथ क्लोज होके मेरा मतलब खुद का असली आंसू थोड़ा सा आया अभी अच्छा तो मतलब जब शूट शुरू होने वाला था तब कैसा एक्सपेक्टेशन था कि आराम से हो जाएगा ऐसा कुछ मतलब थिंकिंग था और जब सच में जब किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैंने जब फर्स्ट मतलब कि जब करने से पहले रोल करने से पहले तब मेरा थिंक था हो जाएगा ये नॉर्मल ये जब मैंने किया जब वो वर्क मैंने किया तब मुझे पता चला कि इतना लोग जो फेमस हो रहे हैं कितना कष्ट करके फेमस जो हो रहे हैं अभी तो मैंने एक किया है तो आगे देखते हैं ठीक है थैंक यू शुक्रिया इनके शूटिंग तो 2 दिन बाय पाइथांगा है दा इनके निंजे को स्टार निंजे को एक्टर फर्स्ट टाइम तो खाई दंगो इनके बबाहाय डिफिकल्टीज एबा हिंड्रेंसेस ऑब्स्टेकल्स नि सामंग नुक जाखा बेलाके माने कंफर्टेबल नांगोन नों बबाय ano kawan lai dong Borok kaham no poppy by first time samok lai and bobo kaham no khai ka and hakayo norok bo lukorok ham jaga na hane asung sana musung tai tam kusung musung asal barasa ko sai nai na bin bage hinke yes kitam bage hinke changya ba sai pe ka kaham no khai ka kap pro kap lai ka sang shuto mane puru mane lai ka heglogi and chini tabu hinke chin ending go kap lai chang ma pai lai yo so nok no mol ka jang nok no khana ni aw na tin mol ka sai ko ta phonu jak dong go right poppy first of kam na mun jai an chabo samani khana o lo bang kam no ke tem kam na mun tang kam sai mi ab se ko boi abo no norong nai tong di o channel no dharani o channel no subscribe khai di and o chini music video obo Borok focus YouTube channel no nuk nai ang norong no tai se sai tong bari bar amno thangai norok subscribe khai de and by kobita na ang tai se hambai na mo songo bano o bini first project o ano opportunity chance na man bagai and dara no ba hambai nano ka ham ke ti saman bagai and mana isen jamati ano bono ba hambai and sapnur tripura I guess bobai ang bini o second song khai tong lagi fru kethang luku chatiyo bo khai ka and sapnur nung bo ka ham nor chap kha आशा खलायो खा खलायो तैसा नरक बाय कामा खाइतुं बाय बो तैसा कताल नेक्स्ट प्रोजेक्ट रगो बा खोप खायो एंड हम बाय जतन न एंड सपोर्ट खाइतुं न जत जों न Jeswk Hakchal ke angba Tongai tong fano Pogai ta thang di ano
그